Азнакай районы һәм шәһәре башлыгы Марсель Зөфәр улы Шәйдуллин, шулай ук Баулы һәм Лениногорск районы идарәсеннән, спорт идарәсеннән җитәкчеләр дә катнаша. Хөрмәтле Марсель Зөфәрович, сезне сезгә бирәбез. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт, хәерле көн. Хөрмәтле безнең чемпионнарыбыз, көрәшчеләребез, безнең балаларыбыз, ветераннар. Миргасим Ильясович, килгән Баулыдан, Лениногорскидан килгән кунакларыбыз, чынлап та без Рафис Ватович белән шулай сөйләштек тә, шулай көрәшчеләр турында бер китап чыгарыйк әле дип сөйләштек. Аллага шөкер, бик матур китап килеп чыкты. Бастырдык без аның беренче экземплярларын алып кайттык һәм инде менә бергә сезнең белән җыелышып сезгә тәкъдим итәбез. Бүген шундый. Мен көпшілерге тырышмам енді. Мұның өзіміздің арадан кеткен достарымыз көбісі yok бітіне көрәшілер бегі ұзақ yaşamайлар енді. Көбісін ұзатты, олар бек яқшы көрәштілер, Азақайның шейсін ұзақтадылар. Қазір бек матур көрәшілер, бізді көрәшілер, яшілеріміз бар. Шушы ланда кіртіп, шушылай тұрып баштайын бір парашюр орайсы мақшылығаны, анасын бара тұрғаш 40 тапқар ясарға тұры келді шейсін айткенде, менен аны вообще bu xatlı ağır deyip uyanmagan endi yasarga deyip. Mehmet yine tüge yazgan kişi tügül, şunun için bana şöyle aytıp kelip çıktı endi. Verse kelip çıktı, şu kelip çıktı. Kitap, bizden endi şu 84 yıl aytken endi. İşte başlagan endi, yarışlarga yerge to'g'ri keldi, komanda yetakchilariga, menda tag'i Farid Galiyevning turnirlarini ko'paytirib yasaligini olganimiz yo'q endi. Shu aytib butun yarışlarga qatnashdik, Sulitda aytdim, Lashanbayevni kurashdim da. Şunun için bütüsünde başında bulgaç pakarlı tulğanı şey hazırla oyladım endi. Biz endi Азнакай Сабантуйында беренчелекне алган егет күп еллар Урсай авылы Сабантуйында көрәш батыры була. Районда уза торган милли бәйрәмебездә Мөдәррисов, 1967 елдан башлап Азнакай Сабантуйында бик күп еллар баш батыр исеменә лаек була. Республика күләмендә узган ярышларда призлы урыннар яулый. Узак еллар татар башкорт көрәше буенча Азнакай районы җыелма командасы капитаны Илгизәр Кәримов Азнакай районы командасының шул буын тренеры була. Идрис Кәримов, Тымытык авылы егете Азнакай Сабантуйында алдынгы урыннарны яулап килә. Кәрәкәшле, Бәйрәкәй, Шолпы, Урсай авыллары ветераннар арасында Азнакай Сабантуйы батыры була. Миргасим Кәримов, бокс, гел спорты, волейбол белән шөгыльләнә. Күненә 10 километр велосипедта йөри. Шолпы, Урсай, Тымытык авыллары Сабантуйларында көрәш батыры булып кала. 30 елдан артык район Сабантуйларында көрәш, ат чабышларын алып бара. Бүген дә ул безне татар башкорт көрәшенең тарих юлларыннан алып китәр. Сезне сезгә бирәбез, Миргасим Ильясович, рәхим итегез.
әйтәсе килә, шушы татар башкорт көрәшен шушы көнгә хәтле алып килгән безнең беренче буын көрәшчеләребез Фәрит Абыгалиев, Илгизар Рави Камалов, Әсләм Шакиров, авылдашым, якташым Корбанов Фәрит һәм башкалар кемдер әйтелмәгән, алар барсы да хәзерге көндә дә безнең урында. Ачуланмасыдыр уйлыйм. Әгәр дә 1 минутлык тынлык белән аларны рәгүрә басып искә алып узсак. Çeşme boyu dal direk, direk orası direk. Yanlarıma varan diye taşınıp dıra yürek. Çeşme boyu dal direk, direk orası direk. Yanlarıma varan diye taşınıp dıra yürek. Oh yeah, taşınıp dıra yürek. Oh yeah, taşınıp dıra yürek. Çeşme boyu dağları, dağların şavraları. Sanmışlı sayılıp sayılıp kıyım yarın sayılanlara. Oh yeah, şişme boyu dal direk, direk orası direk. Yanlarıma varan diye taşınıp dıra yürek. bilen güye garmon kiler sanır. Birsin ola birsin kuya bir yigit garmon sayılır. Garmon sayırıysan aşkay garmon sayırıyla sayılır. Kiye yaldı yaldı bir yigit garmon sayılır. Garmon sayırıysan aşkay garmon sayırıyla sayılır. Kiye yaldı yaldı bir yigit garmon sayılır. Rahmat ederiz ki şuşa kitabını әзірлеген үшін заны бек шаңылық мәйнек, шылай матур болар еді. Көп майшып барасан да оқып қана тұрасы келе. Бек кішітәліклі. Мен өзім бұйыл 32 ел болды. Күріштенге, әрі бүгінде заниматься етем. Бек зор рахмат ederiz келе тренерларға. 87 жылы мені әтей расписатель машинасына отыртып ыңғыту спорт залына алып келгені Рәзқашыққа. Ол шағаларда біз ауыр матыны көтеріп жедірейіп келгеш, яланан кері алып қоядыр орнына тренировкадан соң. Товарищеский встречаларға спорту спорт залына бардырғанда Фәрит абай каратэ кружогын һәм күреш алып барадыр.